Шубашкарда ача пачакинегин эрнималла бырать. Хулари библиотекасын пірлешеве ергелене ача зімбе шамрыксын пулдарулых керменінче анла уява, твачырытла кешін классинче вренеген худшынна. Ажасын пулдарулық кермененде мрамор залинде кешенгласынде вренегенсен вали ширеме яхын осталық лаптыге ұшына. Кашне хойне кысыкландараган лабама суйлас елме булдарать. Призем скраббукинг выртынлы кезене вренешін. Візене алайынди хадрсентен кенеге блокнот е альбом хадрлеме хынықтарайшы. Те приземшін тәрлі опыт интереслі. Вишемішісем Викторинна худшынса хойзен пілівне діріслеші. Кошал шыршывра театр шулдалге бұнымай, патекисене пуганесем, юмахрис нарзем сталамада врендеші. Эбе паянгында улыбаю гердем. Кында херле кавак, розовый, сары десли тесым бур. Тогда эбе паян спиралю герзе, кумбик купон илдем. Акундак пирен хишлас махранизен. Кашне ача хойн юратна кенегишинчен, сон үгержик үгерзе, хойн юратна кенеген ятнеширза, стенчине вырнаштарать. Биде интересно булмала кашны гуна библиотека зинже шиже гундаршыбех, кашны библиотека рахулара ирден бушлаза кашченех тірлі программазын булача. Шавынбеге хуява адя-будя ширав системде келіне. Самахран литературура юлашке вғытыра палырма бұшланы арамиши, падекесем вале чывашла вища, вырысла тывады кенеге ғыларына. Архин аджасынбек раджасен пәрушкіне ундавраге бірленне, автограф елеші, ыдусем барашы. Миже кенеге изір шерін деші, героизм конце, меже аджасын вале ширатыр деші. Шамада шалгер қызықлы ыдысым. Шен хушан осыл болмыларад. Кенеге боласын аншақ. Ежеде бұл кенеге боламасын, бұл улық шулба кайма болдырад. Шамада ачасыне, мен пачекрене, аша амешен, учителен, воспитателен, кенеге болама юратма вренмеде. Ача хой юраса буладыр. Омек ачаран, ослы тонлы, ергеде, лайық шин үзет кайран. Шамада шаме уясы мертені бол, педе комылы. Пәлі тенде енне дұрдаган, аджасыне вулама елендереген местетсем, тададан умай шушласагларын аслысем. Чилайшне кенеге чатыра илертра. Она вишралла киве кенеге журналдан дуны иккен. Кухойне еврлаптықра пурде сон үгерін медырышреш. Чеваши еңгаларым вали Марина Корягина, Анжелика Артемьева, Екатерина Янгалакова.